mwese aho muherereye, igitondo cyiza, abandi umugoroba mwiza aho bwije. Turabaramukije tubaza ko mumeze neza, nanone dukomeza kubifuriza umwaka musha muhire wa 2026. Nubwo tutarawutibukamwo neza ariko turabura icyumweru kimwe, naho Noheli yo yabaye ni ku munsi w'ejo ndetse yatangiye umunsi wa none. Ni ukuvuga kuko dusigaje amasaha gusa ngo Yesu atuvukiremwo mu mitima yacu. Tubifurije kugira Noheli nziza, mukomeze mugubwe neza, abadukandiye subscribe na share na like ndetse na comment, ndetse n'abandi bose batarabikora, mwese abo tuzi n'abo tutazi turabifuriza Noheli nziza, muzagira ibihe byiza ndetse umwaka musha uzababera umwaka muhire. Ibyo Imana itabashije kubagezaho muri uyu mwaka wa 2025 turabifuriza kuzabigeraho muri 2026, mu bihumbi 2026. Ni ukuvuga rero ngo amakuru yacu y'uyu munsi wa none ntabwo tuje kure ntidutinda, ariko reka duhere i Kinshasa, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri kapitale ndetse muri State House. Nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze kuko atazongera kugirana ibiganiro ibyo ari byo byose n'umutwe w'inyeshamba, uwo yita umutwe w'inyeshamba AFC M23 ndetse na Twigwaneho. Ati nta kiganiro kizongera kuduhuza nabo, yaba bo bwite ndetse yaba n'abandi babaserukira cyangwa se ababarepresenta. Nta biganiro hagati ya Kinshasa bizongera kubaho, hagati y'inyeshamba na Kinshasa. Ibyo bisigura iki? Ibyo ngibyo bisigura kuvuga kuko perezida nanone agifunze umutwe, ataremera kuko yatsinzwe urugamba cyangwa se hari ibice bamutsinzemo. Kuko mwabibonye hari amakuru ndetse avuga, ndetse ne message yiwe ivuga kuko kugeza ubu ngubu ngo atemera kuko yatsinzwe muri Uvira cyangwa se ingabo ze zatsinzwe muri Uvira. Aho hanyuma ukibaza ngo se ni gute umuntu atemera ko yatsinzwe muri Uvira kandi atayirimwo, irimwo abo yita inyeshamba aribo bayigenzura ndetse bakaba barashizeho ubuyobozi bwa Uvira. Nawe perezida w'igihugu akavuga ngo ntabwo ngo yemera ko ingabo ze zatsinzwe muri Uvira. Kwa kundi baza bavuga ngo asiye kubari kushindwa si mushinani. Ni ukuvuga ngo urugamba rero nta rurimo nimba yumva kuko muri Uvira ingabo ze zitatsinzwe. Uvira baratsinzwe barahunga. Ubu ngubu intambara yabereye Makobora ku munsi w'ejo. Makobora haje kuba defense y'abazarendo ndetse na FARDC bihagararaho kabisa baragwana, ariko nanone twabonye ibikoresho byinshi bahataye. Ubu ngubu ikaba igenzurwa ikaba igenzurwa n'ingabo za AFC Makobora, ndetse ubu ngubu bakaba barigiye imbere bagwanira ahitwa ku Munene, sinzi ukuntu hitwa gutya, hagati uja za Baraka niho urugamba rugeze. Bityo rero bikaba bivuga ko Perezida Antoine Felix tukiri Kinshasa yavuze kuko atemera ko ingabo ze zatsinzwe muri Uvira. Sinzi ikindi ategereje, sinzi niba arinze ngo bazamusange Kinshasa azobone kumenya ko Uvira yatsinzwe. Andi makuru rero avugwa hariya muri Sud Kivu cyangwa se muri Haut Plateau, na makuru avuga kuko abaturage bo kwa Murima hariya mu Rusuku bakomeje guhunga, abenshi uwanyuma aherereye kwa Rumanya, abandi bazamutse kuri Mugera, ndetse abandi bivuga kuko bahurutse Fizi. Ni ukuvuga ko bakomeje guhunga mu gihe MLDP nayo ikomeje kwigarurira Haut Plateau yose, ndetse n'urugamba rwari rwarabananiye cyangwa se rwari rwarabagoye rwo kuri Point Zero. Ubu bivugwa kuko ingabo za MLDP arizo zimaze kuhagenzura ibice binini. Ni ukuvuga kuko iyo wumva ko abaturage bo kwa Murima bahunga, ni ukuvuga kuko iyo ni mu Rusuku bazamuka baja kuri Mugera, abandi baje Fizi. Ni ukuvuga kuko ari abaturage batinya kuko hari kuri Point Zero hegeranye no kwa Murima. Anytime uvuye kuri Point Zero utarinze unanyura muri Mukoko, hariho umuhanda bibira uri aho hoza ari umuhanda wa kera imodoka zanyuragamo kugira ngo zishike mu Minembwe. Uri kuri Point Zero umanukamwo neza ukika kuri kwa Murima, ugatambika no kwa Rumanya, hariya hose mu Rusuku ukaba urahageze. Rero ababembe bakomeje guhungayo n'ugwikwekwe. Bamwe twarababwiye ngo babandi bagiye bifotozanya n'inka z'abanyamurenge, abandi bifotozanya n'abanyamurenge batetse. Amavideo yabo arahari, abo nibo bakomeje guhunga, naho abandi bo baratuje n'amahoro kuko bazi ko aho MLDP yigaruriye cyangwa se
yabohoje ni amahoro, babanirana abaturage neza nta kibazo. Barebere ku baturage bo ku Ndondo, mu Bijombo, hariya hose muco hagati, abaturage baho mu bwoko bw'Abapfurero n'Ababembe baguwe neza, barishimye. Abanyintu barishimye kuko bari kumwe na MRDP, babaniye neza nta kibazo. Ati ibyo twari twiteze si byo twabonye, twasanze ari abantu beza cyane. Iyo ni niyo nama twaha abantu bo mu Rusuku n'abo kuri Mugera ndetse n'ab'Ifizi, nabo bareke guhunga. Niyo waba warakoze ikibi cyose, MRDP bavuze ko bababarira ibyaha byose abantu bakoze byatewe n'abanyepolitike babi cyangwa se na siyasa bagenda babashiramwo mbi n'imyumvire mibi babashiramwo, bababwira ko Munyamurenga ari mubi, ariko kandi si byose nako bimeze. Uko niko rero bimeze hariya muri Haut Plateau, naho uko niko byifashe. Tukiraho muri Haut Plateau rero, Gipupu, kuko mubizi twababwiye ko Gipupu ari umuhana w'Ababembe wari warahinduwe idepo, ndetse umuhana bakunze kwibasira cyane. Ababembe bahoze barimwo benshi, ndetse n'Abazarendo ndetse n'Abarundi bari baragize idepo yabo, ariko baza kuyihunga basiga abaturage batanabasezeye. Ubu ngubu bikaba bivugwa kuko Abazarendo cyangwa se abaturage bo mu Gipupu bari barabaye Abazarendo cyangwa se bari barinjiye Mayimayi, bahabasabisha bohereje intumwa zabo mu Gipupu. Katavuge amakuru yo mu Gipupu, hari Abazarendo bo mu Gipupu banditse message ndetse bohereza na delegation bashaka kwiyunga n'ingabo za MRDP twigwaneho, bavuga kuko ibo bakuswe cyangwa se barambiwe kugeza ubu batokwemera gusubira mu gihuru cyangwa se mu ishamba. Gipupu rero, reka tubabwire kuri Gipupu. Gipupu ni wa muhana mukuru w'Ababembe, wari utinyitse cyane kuwinjiramwo mu gihe Abazarendo bari barahagize depo yabo, n'Abarundi ndetse na FARDC niho bari baragize depo. Niho nukuvuga ngo intwaro zose zagwanaga niho zaturukaga, amasasu yose niho yaturukaga, Ababembe bose niho babarizwaga, bene abakuru bakomakomeye. Tubibutse ko nyakwigendera Marehemu Ebwera, General Ebwera, nawe niho yabaga, niwe wari uhakuriye, niwe wari umuyobozi waho. Yaje hariya ku muhanda cyangwa se hariya kwibarabara aje gutabara, aje ngo aje kudefanda Uvira. Akihagera hariya Baraka ntiyumvikana n'uwitwa Brown wari uvuye iriya za Manyema w'umubangubangu, baragwana bararasana. Uriya Brown aza kwica Ebwera, aza kurasa General Ebwera, yitaba Imana cyangwa se ahasiga ubuzima. Nukuvuga kuko ari wari generale wo mu Gipupu. Gipupu yari yakorewemo amarorerwa menshi, inka nyinshi zanyazwe niyo zagiye, intama, ihene, abantu bajanwe iminyago bose Gipupu niho babajanaga. Ariko kuko twari tubivuze, MRDP bavuze ko ibo nta muntu batobabarira. Umukongomani wari we wese wumva ko yoza bagafatikanya nta mahoro nta kibazo. Gusa icyo basabye ni ukuzana ziriya ntwaro zihungabanya umutekano ku baturage, bakaza bakiyunga nta kibazo. Ibyo bya byaha byose wakoze urabibabarirwa, kuko bazi ko ari abanyepolitike ba gito babadanganyaga cyangwa se babashiramwo ibitekerezo bibi cyangwa se ideology mbi. Rero Abazarendo bo mu Gipupu bakaba basabye MRDP kuza kwiruhura, kuko igihuru Ababembe ni nkaho bagihararutse, bakuswe, banyagiwe cyane imyaka myinshi, batuye amashamba amaze kubakuta, kandi bari batuye Gipupu bamaze kubaka amazu y'amabati, bamaze kugira imirima yabo, inzitiro zabo. Nukuvuga kuko batifuza kongera gusubira mu ishamba, baba basaba MRDP kuza kwiyunga nabo. Ariko MRDP umuntu babizi ko bavuga kenshi cyane ngo nta mahoro upfa kuza gusa wemeye gukorana nabo cyangwa se kuja kumva umurongo wabo, nta mahoro nta kibazo. Ico waba warakoze cyose kibi barakubabarira. Uko niko bimeze rero. Twongere tumanuke nanone kuri Goma. Kuri Goma nta mahoro nta kanyamuneza, abantu ibo nukuvuga ngo ni muri leta, ni muri capitale ya AFC, nta mahoro, baguwe neza nta kibazo, bamerewe neza nta kibazo. Katuje mu myigaragambyo yabaye ejo i Bukavu muri Sud Kivu, ku mugwa mukuru wa Sud Kivu. Ejo habaye imyigaragambyo itari yoroshe y'abaturage bamaganaga leta ya Kinshasa, bavuga kuko ibo bashaka AFC kugumana nabo. Ati banashimira ku mahoro bafite, umutekano bafite. Ati ntaho dushaka turiyama amahanga avuga kuko AFC igomba kuva muri Uvira. Ati turashaka kugumana na AFC, umutekano ni wose, tumeze neza.
ndetse n'amasuku arakogwa, ati mu gihe tutakibona amabariyeri umuntu wese aragenda. Ni bimwe muri byo ubuyobozi bwa AFC bwabwiye abaturage bo kuri Ndondo, bubabwira ati hano mu isoko yo mu Mitamba ushaka yamamanuka Uvira ahisha ikarita yiwe mu mupfuko, amanuke n'amaguru ndetse akuremo n'ikirato agende yemye yidegembya nta kibazo. AFC MRDP nireba umutekano n'icungiye abaturage umutekano kuva mu Mitambo kika Uvira na mahoro. Bya bindi by'amabariyeri ntayo twayakuyeho. Ibyo kubazwa ikarite upfa kubura umukongomani n'undi wari we wese, upfa kuba ntacu hungabanya abaturage, abantu bose bemerewe kugenda uko bashaka nta kibazo, na mahoro gose. Rero tubibutse kuko hariya ku Ndondo, Indondo yose yabaye libere n'abagwanyi ba AFC MRDP. Uko niko bimeze, nukuvuga ngo abantu baguwe neza. Turashima Imana kuko abantu bo muri Haut Plateau bagiye binjiye Noel uyu munsi wa none mu mutekano aho batumva amasasu. Ariko nanone tubibutse kuko abanyaminembwe uyu munsi wa none mu gitondo cya none hari abo twavuganye baratubwira ati indege za drone zikomeje kuzunguruka hejuru mu kirere, atariko n'iryaterabwoba bajya kuduhungabanya umutekano ujye kutubuza kwinjira Noel. Ariko turayinjira kandi turagira amahoro, turagira n'umutekano kandi turagira n'ibihe byiza. Ubwo nukuvuga kuko ari kwa kundi baba bashaka guhungabanya umutekano cyangwa se baba bashaka kugaragaza kuko mu Minembwe hataratekana, ariko haratekanye gose na mahoro. Abantu baragenda amanywa nijoro, uragenda ukishira ukizana n'ibintu byawe na telefone yawe mu maboko, amafaranga yawe aho wayashira hose nta kibazo gose. Uko niko bimeze rero. Turashima Imana mu mahoro tumaze kubona mu gice kimwe cy'igihugu, tubikesha Imana ndetse n'abagwanyi ba AFC. Ntituzareka kubivuga. Twebwe twarababwiye ngo ntaho dufana hose, ariko cyane cyane dufana abatuzanira amahoro. Mu gihe abagwanyi ba AFC aho baherereye hose bavuga ko ari amahoro, nta mpamvu yo kutabafana gose. Turabibashimira, tuzoba tubishimira. Aho leta itanga amahoro naho turahashima, aho ihungabanya umutekano turahanenga kandi turahavuga. Reka nanone tukiraho tugaruka Kinshasa, nubwo ariho twahereye, tubabwire ku mu generale w'umunyamurenge, General Major Padiri Nyakubahwa Padiri, aho bivuga kuko yafunzwe. Ayo makuru ntiturayakorera itohoza neza ngo tumenye icyo azira, tumenye n'icyo afungiwe. Ariko nanone murabizi kuko ubu ngubu gusa kuba uri umunyamurenge cyangwa se kuba uvuga ikinyamurenge, aho babyitiranya n'ururimi rw'ikinyarwanda, urafungwa batitaye kuvuga ngo niki uzira akarengane. Hari abarengana, hari abazira uko basa, hari abazira akarengane, hari abazira gukorana na AFC, hari abazira gukorana na former president Joseph Kabila. Ibyo ni ibintu twagiye tubona abantu benshi bazira, twarabibonye cyane. Rero General Major Padiri bikaba bivuga ko afungiwe Kinshasa, ntituramenya ibyo azira, ariko ni nk'ibyo twari tubabwiye, ntituramenya nuko afunzwe neza aho afungiwe. Ayo makuru ntituyakorera itohoza, twarababwiye ngo twebwe tuzatubabwira yo twavuganye n'umuntu uriyo akayatubwira neza, tukaza tureka kuyakeka. Ayo makuru rero nidufatisha bariyo bakatubwira uko afunzwe, tuzongera tugaruke tuyababwireho. Ndetse birakekwa ko na General Boringo yaba hagendwaho cyangwa se yaba yafashwe nawe ngo afungwe. Uwo nawe n'undi mu generale w'umunyamurenge, ariko tubibutse ko ari wa musako. Hari igihe rimwe na rimwe babajana bagiye kubagenzura cyangwa se baba bakoraho iperereza, bwaca bakabarekura. Reka tubyitege, tubihanga amaso, tuzababwira uko bizagenda kose. Ayo makuru nitumara kuyamenya neza tuzagaruka nanone tuyababwire. Reka nanone dukomeze tusoza tubifuriza kugira umwaka musha muhire na Noheli nziza. Dushimira cyane cyane abatwifurije isabukuru nziza, mwakoze cyane. Ntihabura wenda n'abadutwohereje za gift, barahari rwose, turabashimiye. Abaherereye mu mahanga, mu bihugu byo hanze, turabashimiye. Inshuti, abavandimwe, hari abatwohereje za gift, mwarakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, tutarinze tubavuga mu mazina, ubwo buri muntu wese wabikoze arimenye. Imana ibaho umugisha. Turagira ibirori byiza. Uyu munsi ni isabukuru yacu, ni umunsi w'amavuko yacu. Turashima Imana yaduhaye kuvuka kuri zino tariki, ndetse zikaba ari n'itariki zo kuvuka kwa Yesu. Imana ishimwe kandi namwe turabashimiye. Mugira ibihe byiza, murakoze cyane. Asanteni sana, turabakunda.